Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Nakajing berngam ka Joint Action Committee ka bagantop ya ka East Giant Hills Truck Owners and Transporter Association bat ka Giant Hills Truck Owners Association bakan nang penjor susu ika jing ki persya ya ka jing bampatiaw jong ka Star Cement bat Dalmia Cement halor ki mat jing dawa jong ka bat kum ka mat dawa ban pendu pendam sisendon ya ka jing pendon kam jong ki karkhana do bilat East Giant Hills District ya ki bangka trucks Deputy Commissioner jong ka East Giant Hills District haka arpo hunyaw trek yoyong arjar hunrio khot kerki ye kinong ilam Joint Action Committee bat kinong mi khmat jong kite ki karkhana simen syakamiet ye kran ha conference hall jong ka office jong u hagate ke jinga lang kabla penya do Deputy Commissioner Umanish Kumar IAS haringkat ke jinga don lang USP u Vivekanand Singh IPS ka Star Cement kala ko ngo bat kular ban I trip lani loading no ya ki truck jong ka Joint Action Committee kat kumba ki dawa kata khandai trip ha ka chisngi ong ka kerwo nau ba kershan dekhar u secretary jong ka Joint Action Committee Nakatika khandai trip, hinyo trip kadika simen lani klingka kandai syaka than khatlai mer bat Sonapur bat ar trip pat tang daka simen sudah syaki than Silchar. Hagaju kapor ka Star Cement kala kula ru bakan pentikana bha bakanam don chu kanu kanu jing pen upslam yaki truck jong ka Joint Action Committee dadai ha ka jaka thap lani ha ki jaka panham. Kadba ha ka jinga dei bat ka Dalmia Cement kinong mi khmat jong ka ha ka te jinga lang kim pat syam lala ban ai kanu kanu ka rai jong ki halor ki mat jing dawa jong ka Joint Action Committee. Hagajiya day bat ka Star Cement namar bakala kular ban penyo bat ban pendap yaki mat jing dawa jong Joint Action Committee kumta hagajiya lang jong Joint Action Committee ka bala khot penlong kerke kala shimya karai bayaki trok ket cement bat klinker jong Star Cement baro anam bat shu hakani gajiya ki jong Joint Action Committee Kadbah kabaya day pat bat ka Dalmia Cement namar bakam pat la ban ay karai halor ki mat jing dawa jong Joint Action Committee kumta hakate gaju ka jinga lang jong Joint Action Committee kala rai baya baro ki trok ket cement bat klinker jong Dalmia pat andang yai bat bat pen phai bet nyo iki shaki jaka kabakiwan lapan pau balada jia baka Dalmia Cement kampatiaw ni sngap yaki mat jing dawa jong JAC ka JAC kanang penjur su nang ni sekhmat yak jing ki jong ka persya ya ka Dalmia Cement hakabaya day bat ki balka truck ki bala pendon kam daki karkhana do bilat ki badon East Giant Hills District ka jing pet ngor ka jing bat ka jing pen phai kala yaki kanang yai beteng kumba julang man la ka sngi hi bat ka Joint Action Committee kan shim dikwi pat ki sin jam ki ba kham khor lada jia ba om pendu pendam yaki te ki balka truck tenis ke dm ga jing ya chem yu gini gi kham tam ki Star Cement ki wa in charge yu no yalam ka to diwandar wa mar pemi igni ga kubor wo strike hagni gi ski alet ki cedian wada rai be kam step man ga ar bo sotrik na bo so ar jar ponru te supret ga gni kubor ceklen ga tulum yang state Meghalaya yang i ko khang i jingit lembaga sosial media ko khang i nigi truk yang Star Cement jingit to ga loading yang ki kwa wan la ko lawa chenen ni kwa hier nanin chawa le ba ele ong am te in po support ijo penjau gi jing to gabha nan ke benta ko to yo i ketuga kende tli chi association te hindalai de ga te lai de JC de Joint Action i atli sen jes ke to yo loading kam no art gabi gabi sen to yo kende tli jisngi te plus lang atli sen to yo karpatli te jing to gani i kejing yo right ne jing yo pen ke Star Cement i bat gi e gini gi por cedian tule dilisisngi na kamaso dilisisngi dekat dekam te i peman gi gua do nong peman gi ilega bos nyausi de ba getu ge jing ikut ki mentok tang dui wan ha getu por ngad kemo deman witness de gi kamtam di district u DC dan SP de tu por nya debat di kular nya miet ba ba yo ga ni roding yo ang bai u pak geri mentu ulut mentu dan po cita menstem penhap menstem tahun kena jing kelam wor de wailet kika dekat gam te igniga jing chamin ne haita po clearet imar yo ga chiti ko leki te mar yo phone call leki I deploy ya cham dapat dig jing ya cham mandi kelam itu man go lai bai man go sa teng dekat part ki to wa usange gni strike dan yo pembiang gitu loading te ikarat cham ni po support kena jing ikut ketian du ikut dugu jler ketok dan hi tim am chini dekat gam te ne jing cham ita man go po chinu
ti le do mun step ke ski continue be e strike ta gani to ke jingkar pa di te khot ki yong ele na ki wituan ki sen ku ya bo kerilang nu jo ya kit ya bah ni kam simen klingkar tengah bandra ni kubor kwa le super ni kubor superior i perlok wa jo ya bentalang was nyoba pe step ke ski kamu cipau je arposo trek benai waso ajar pondru u syabha pi mi paiba wo corporate lang ui wo krek lang ui kena ke niga jing semul ni ke jing ang no di yo man ke wajab ka wi ong bolsen ngam to man de khut i ke niga jing ki jing strike ayo khaji ko ong teman teman ke us nyau si ne ba wa le por ijo sa dunangut i mo takat kam tengah yo kam tu sa dunangut i de ke company wi ngi daw cha yo be ni cha yo ro yo to yo khdiak ngut yo kom yo jit ki takat kam te ke jing pari perlok kam tam ki de khot go gerpang yo i wo em gani arsen sa ba man step to yo him khia bi yo mi khoi na kam chipau je klem pe wo em he ni taw yo khot to ga tu bet ma chong tak khnyang untuk pertu i location yang ka te kini to ke jing gerpat ko em na i arsen ha jo por wo jing lam yo gi sen te wo nga yo nga JSTOA ini por banjor bi ke perlok sa ba man step sing mo yo dam pi mi kri strike ada bo ga strike gua ko man indefinite strike mentip menukut tang kejing sayang kat man ga do mustap keski IDM le garai wa tum situm ya man meeting hacing itu te MU kli ni utak le je wa cubo igni ujo yo el ane panduna gika tane ong gim yo e pi we kau man gate I disimen ni dai klam ki ong disimen yo e pi kande tele ki wi ga session khat prat le arli session ong lem ye pi disimen chaba e do klinkar na edi wi benta de wi tuan gimar pi ujo kit jo ra bina te ong ke tele mge klam edo kil do chong meeting ki sausar te kadam te I gni ga jingsta yang num yo ini jing de wa ina da ra bi sin no continue bai ga kan bu yo itu jing kwa yang kauman gate kam ro istlang jan are le bnan so bnai wa gestar simen getu to yo ini ki kam khande tele chi association na artli association man khatpratli to yo te baj digi idule tli association do so tli association man khaji plus lang ye pun artli yo in rutli jisngi yo pratli jisngi te gni ge jing kut ngasya ga kumye gu man jing amal jing ye klamu ba jing klam to kan te tagar kam te igni percak jor ga Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya